Nawe mubunge wa gicigo bunge kia Buri niwe mugambi Rindikiri nethiritwe agikinya kiri gicigo kiawe na kwithirwa agikira akaribawe mawirane NGUGI iria akethirwa akiritira akariba bandeni ya gicigo giki indiwe Rindikiri nethiritwe agichiebania kiri mantu jegie siasa na kuthingatiria ki NGUGI iria akethirwa akiritira akariba gicigo kiawe. Kevin Kimathi ni akurikithia rugono ru. Mubunge wa Buri mugambi Rindikiri na ikitekare unatongoreba witi nambere maturene kuma location ya RUIRI kiri kubangania witi nambere wa idine ya RUIRI rwarere shone bunge okiu ndiko bakikishia tukaleta maendeleo tuambirite na barabara erebui kuma maili 10 mwanga kirema kirithiria vile tukathithia Mbwa oine ne mwaja rugirine ire komba kusheroji mwankaro jenaja kukurukira Tana Waterworks na tukurekania ngatu ma engineers ntora shukuru yetu ya Mutuma Primary ire gwatene na Mutuma Secondary nekenda batega manto ja kwithwa tu na Mbwa wale kenda na betho bena ruji akwina shukuru tukurekania ati no mwanga tukendelea kuthithia renovation ya shukuru ere na tukendelea gutegera tuhakikishe na Ribui Kinyaku Ribui Primary tubanenkerete project ya 1.3 million ni untuba ko renovate the 1.2 million irasi bidatu kuluki mubunge oyu anchokeria ntubare Ribui ba RUIRI nkatho muno ni antu baije kubanga maneno ni antu baije kuthikira ni antu bachitanetie kenda baleta maendeleo ntura na iko nkuigwa ndi nja kabisa ndi karibu tukiaria mantu ya maendeleo ntura tuitete mbere tukwaria mantu ja junior secondaries na irasi na tukaleta ndes tukaka irasi kana turi innovate bila video nonto chukuru ichia location sio inya bunge manto ya stima tukwaria manto ya stima na mipangirio ile tuenayo ya constituency yonde ikajukia igicunje kinene kuma kire RUIRI location tukwaria vile manto ja youth kuma kire atongoria bao nimewetikanire kire boko ne mirandi ye mwanya maturene patwe tukugwatanira na MP wetu Rindikiri ati skuru cionthe ikethirwa exire na ramps kenda antu beto ba disability bomba gwitia bagitonya iracine bomba gukuruka batena thina na tukurikania ikaretwa arimo ba special kenda bomba gwitana na beto gwata bara bangi barebo ne tukugwatanira kinya karekeria mbeca cia sports kenda twithora twina sitting volleyballs na misetho rengi sethagwa na antu ba mawathe tukugwatanira kinya kongera mbeca cia uwezo fund kenda ikundi bieto baraba kurikia skuru na antu nene baraba tena NGUGI ingi bomba gwitethia na mbeca cia uwezo fund jokore MP wetu nkatho nonto wa muchemano juju twarikia kwendelea na yuna arua tukware manto maingi tukwira mheshimiwa na jothe ja maendeleo cha location yetu ya RUIRI na jothe ja tware mheshimiwa agutwira agatuthithiria nkiripotera weru weekend kuma Buri mbita wa Kevin Kimathi.